Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Salmo 118, Kapitulo 8 kan 9. Nasaysaya at ti agkamang kaniyawe, ngem ti agtalag iti tao. Nasaysaya at ti agkamang kaniyawe, ngem ti agkamang kadagiti pangulo. Papagayan, intay denggen ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tumaremon daytoy agas mo, lakay. Anya ka di abulan itan? Marso, Saan ka di apibreraw? Di kunayo a panagawid ni Maricaw. saan ka no apinalubusan jay among nga agawid? Ta saan da nakabirok iti kasukat na? Apay ngay. Agbirbirok da pay nga rod iti kasukat na. Bareng makaawid iti bulan ti Abril. Manun atawin na ije Morocco. Innem atawenan ijay. Agawid met kuman Ta si bibiyagak pay. Ay nalakay. Di ka kumaagsasaw iti kasta. Nala, tumaremkit din daytoy agas mo. Tainakmeten agluto. Ne, si kamot gayam, anti. Imbaon nakti among ko nga agpalingke. Di magasa kun adito'y boarding house mo. Umunag ka, anti. Ay saanen. Umay kula idagas dayto'y inlutok nga adobo a manok. Ay na, makaramanak matlangan iti adobo a manok dito'y Morocco. Alaala umon, namagati pinanglutok dita. Thank you, anti. Kaano kaya nga agawid? Into na April, anti. Matuloy ka di daytan. Bareng, Ala, pakaamuan nakto nga rod at agpaw itak. One, anti. Mayat gayam to maagpasyar ti boarding house yu insan. Tadalibre amakan. Into dayta ni anti daling. Inluto na kano. Ay, di ka na agtaltalag iti dahi abakit. Apay, mat. Ay na, katno ato ti mga ko ama din aramid na. Anti, tamat. Muray man. Kundi may bagbagakan ko na abaklaak ta mga no itismis na. Ay napatayin dak dito yung Morocco. Sobra ka, mat. Pudnumat. Dayjay abakit, awan ti bigbigin na kabagyan na. Agtal na ka man. Naanos ka. Ita, gaputada ka sa pulan na. Wan nga rod. Agkaradamag na no kaano ak nga agawid iji Pilipinas. Tada ka no ipawit na. O, makitam dayta. Ngam oray po utom to imbagak insan. Apaman analpasen ti kayat nagen ka. Ay na, oray kalag pa rin tumong iti sangwanan nan, ngam di nakalata ka asyan. Si kamat. Mangantaman laangan. Jackson kaya't aramanan dayto inluto ng adobo. Tamang ano dapay sabidong na. Awan. Mangantakit din. Ramanan pay nga. Narigat ti mailawan anya. Sapay nagadayo dayto iti pagilyan ta. Kanayo na kadamdamagan ni tatang. Ibagam laangan nga agawid ak inton Abril. Diya kaya't nga ibagaday takan kwa na. Mangnamnaman tumanen, kaasimat. Sa bagay. Manon adaras anay tantan ti panagawid mo. Ay, sapay la kumarod at matuloy yun. Kat, kumusta ngay ni tatay? Agsaksakit nga rod. Di mo ta nagim-imbag. Kaasimat. Ay, komplikasyon ti high blood kan diabetes na. Igatangan yun iti agas. Operasyon ti kasapulan. Inton agawid ak, ipaopera tayo ni tatang. Igatangan nyo pa'y laang iti agas na. Apay ngay lakay. Nagbasit matikinan mo. Nagrigat ti mga nukastoy nga at tarik-rik na Amok dayta.
Ang amnasken apilitem timangan. Kasano ngay apumigsa ka no nagbasit matikan kanam. Kumusta ni Maricon? Ay agawi den inton Abril. Agsarsarita da kaday ken ni Dalay. Ammom metenday jay akapsat mo. Sana laam mo ti tao no adda ka sa pulan na. Iso nga road akanayon ko nga ibagbagaken kwa na. Asaan nga agtalaken ni Dalay. Tatalaga nga addadakes nga ugali na dayta. Addala ka no ipakpakaasin haken ni Maricon. Anya dayta. Ano agawid ti anak ta? Agipaw it ka no. Ay, maan-ano kumangay no agipaw it. Basit lang matabanag dayjay. Kasta kaday. Wen lakay. Taagawid kat nga rod ni Maricon. Basta ibagam dita anak mo nga aganad. Uray ken ni Auntie Daling na. Aganad. Tadi na amo ti pampanunutan na. Agawid akon insan. True dayta? Wen, inggatangan akong di among ko ititiket. Ay na wow, imbag ka pa'y. Agsubli ka pa'y atap na dakadwak dito eh. Siyempre mo't Di ako nagipaw-it. Apay ngay. Ay na, narigat ado ti bagahin na kunamsa. Sa bagay. Ay wan, manungay apinay ti agipaw-it ken kay ti kwarta. Jakman ammo. Ngam, bayamon Talaga mo't anarigat ti agipawit iti kwarta dito'y Morocco. Ukat ni auntie, anyangin mo ti ipaw-it na. Teddy bear lang mo't kano. Oh, patsumot. Isuti ko nana. Ay sos, ado laki diti ipaw-it na. Narigat mo't aduunay. Singiram to Anya? Wan Anyan to ngay taramata mapagtaksi no addakan to ijay Pilipinas. Nagngina ti taksi ijay ita. Pasahim tupay amang itulod kadagiti paw-it. Bayamon Ay, no siyak ta agawid. Jacket nga gipaw-it day tang antim. Antik laang aya. Antim mo't Ay, awan antik ka na alas ti ugalin na. Chiber. Nasaya at nagkita ta dito'y shopping mall, Maricon. Wan nga rod, auntie. Ala, kadwaan nakman agumatang iti alahas ko. Sigin italaang nagtumpong ti day of ta. Apay, di mo igatangan datatangkan nanang ma. Saanan, auntie? Kwartang tulatan ti isangput ko kadakwada. Sa bagay, may mayat, tamas kasapulan dati kwarta. Oy, apay adi kag tagtagari dita. Ay na, makasangit ak nga ron. Taapay mat. Kasano, agawit kan. Awanin ti kadwa. Kat agsubli ak tupay mat. Agad anad ka ha. At ti holdapor iti Pinas. Sipsiputan da kano dagiti balikbayan. Wan, agan nadak. Ay wan, ay nagayam ti pawit ni Antim. Talaga at teddy bear laang. Awanin na yun na. Awanan, imbag ata dinan ni nayunan pay. Nasayat mo no kasta. Sige, inak nga rodan Naanyaman ti rumso aparikot, awagan na kadagos ha. Wan, si Kamat. Anya kumangay problema ti rumswa. Agawidak lang nga rodan. Ay sos, di mo laam mo anya. Basta, awagan na no adda parikot. Nakalugan ka din ni manang mo, Allen. Wen ka no, nanang. Ay, awan timang sabat kan kwa na ijay airport. Kunanamot nga oray sa anin ang mapansabdan. Isupay ka no ti gastos. Sa bagay, ay maragsakan lakit din ni tatang yo. Ingkay ibaga, nanang. Ay nalakay, agawidan ni Maricon. Ay na,
Makitak metlaengan ti balasang ko. Tayuan Ibagam ken ni Allen. Tiliwan na di manok ko. Taos tonto asidaan na inton sumangpad. Ay, wan, lakay. Sikat imang lutaw. Tanaimas ti lutaw. Wan. Hanya nga tantilanga ni Maricon. Limok magngata. Wano kimutaw. Ay na, makita tayon to. Inton sumangpag. Hala, aldaw gaya man. Ti cellphone ko. Ha? Ala, shucks. Nagado ti miss call ni Maricon. Saan pa nakapanaw di ti Morocco? Apay ngay. Awagak man. Agree nga. Atitan. Hello? Uy, apya saan ka pa nakapanaw? Hinold up dito airport. Anya? Anya nga minti napasamak? Di nga min antidaling insan. Insan Maricon, saan ka amawatan? Diyan pawit na teddy bear. Napunoy ti dolyar. Anya? $8,000 ti kargana. Ha? $8,000? Ala, dakilagatad daytan na may sukat iti Pilipinas. Abang ano kasundak dito iti money laundering. Ay na Diyos ko. Kinumpis kardan amin na kwartang awit ko. Uray di kwarta, tinalada. Ay naku, naktupay kat. Idi pa'y laeng, sa balin nagparparik na kanyak. Amukon nga daramidan da di abakit adakas. Lakay, umay ka maturugan. Apay ngay bakit? Kunayo asumangpet ni Maricon. Awan pa'y may. Ay na, day tati borbor siya. Ajak masungbatan, lakay. Rabi awan pa'y laang. Kunkuntakan ni Allen. Ngam, saan kan umat asumungbat? Madanaganak no kastaw. Ay, ala, pilitam kit din ti maturog lakay. Dakas kan ka ti agpuyat. Iso nga umay kan. Insagmak mo ni Maricon, awan konsensyam. Di nakpagsawan iti kasta. Amo madagas tagi pa iti dakilagatad, ngam apay pinagimot mo iti kwarta ni Maricon. Jak ammo dayjay. Kasano di mo? Ay awan basol ko dita. Ay, ulbod ka bakbakitan. Ita, ni Maricon ng daglak amid aramid mo adakas. Dirigat na, di mo pa'y mapantulungan, awan di serserbi makabagyan. Nakaawid ak matlaang ang tatang. Nanang. Naragsakan kami, anak ko. Apay anak ko, anya ay tinapasamak. At indo nga istorya, nanang. Una yan, anak ko. Imbaglaangan, tatinulungan dak iti embassy tayo ijay. Ngam, awanan tinaiyawid ko a kwarta. Ay, Awanan di pagpa-opera ko man ni tatang. Tinapadag nakasangpet ka. Nakikita tayo, anak ko. Marigatan ako na makasubli ijay tatang. Gapo iti napasamak. Saan na tayo abaybay anti Diyos? Laglagi pemday ta, anak ko. wan anak ko. Kumamang tayo kitdikan kwa na. Agkararag tayo. Dagiti nagbasol ti rumbeng amadusa. Saan asika, anak ko? Uwan, tatang. Anyan ang nakalidliday, ati mismo akabagyan ti pakaigapuan ti saem. Nga ingka, marikrik na.
Nupay kasta, agbalin ko maanatib ker, kat kanayon latta kuma, ti panagkararag iti Diyos. Ta iso ti mangilisi kada tayo iti anyaman apakaisagmakan. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.